I want to thank you for the Serbian Air Force and for the commander of this air base for hosting us. Now having more than 20 aircrafts being involved in the exercise, having the Spartan from the transport and the MiG-17 from the Bataința Air Base, also assuring the support for our teams to be deployed here and in Câmpia Turzii, and having the Pumas assuring the transport and the medevac for the close air support team in Centra Air Range, and having the MiG-21 and MiG-29 here performing cross-border operations and intercept missions, and also in Romania the F-16 being involved in this exercise. U toku je vežba Air Solution 2019. To je vežba između ratnog vazduhoplovstva i PVO Vojske Srbije i ratnog vazduhoplovstva Rumunije. To je već tradicionalna vežba koja je na zahtev rumunske strane od prošle godine počela da se održava svake godine, za razliku od prethodnog perioda kada je to išlo na svake 2 godine. Ono što je također karakteristično za vežbu ove godine jeste da je po prvi put preletela lovačka avijacija u Rumuniju, gdje će da se izvršavaju zajednički zadaci sa mešovitim posadama. Također najavljeno je učešće njihovog F-16 na rumunskoj teritoriji, što je još dalo jedan novi pečat ovoj vežbi koja se već održava dugi niz godina.